Bangladesh or Natraga Myanmar or so, Masi India gets all policy, Sekurumana, say Mamang Spanbado, India egg is policy, Hanalu is policy, Haramasi, Sigi policy, Sigi, Magi, Masagi, see my Paka Haragadi, Bangladesh, Amadi Myanmar, Simaruba, can open it, Indiana Simadu, and less of Baitarico. Aduna Ninga say Bangladesh, Myanmar, Indiana, control Haitadi Manayaba leadership late, so that Nasagi Magi egg is policy, Makada. Lakadoriba any initiative haitare ado yakoni egis policy se yengda masi chakho tharangi thoromama yaure development ki aspect ama economic region ama amadi security ki dynamics am yauri ba adun animaki oiba ngasagi tuna chatpa posi masi tana hona matamda ngasagi za rekman thambi bdo ngasagi hariba geography adagi resource adagi lam leino ko even people my politics control to bagi dynamics am yaubni na masi tana ba hona matamda di ngasagi indiana ngasagi madugi magi kuchabi haitare ko magi political structure political leadership si magi kuchabi si thamna hona bane ba similarly khoni yeng masangi si Bangladesh amadi Myanmar South Asia da ngasagi masi India gi egis policy khatara masida implement tori che nate ba India gi ba strategy se lere egis policy se implement tawna ba similarly ngasagi yamna India se mi pari ba India se thengna ba kan honari se China gi se similarly Belt and Road Initiative na masi adu matik paisa si adu matik chauna thada ba adumba koi initiative am leba Belt and Road Initiative se masi global initiative na sengbadi adu pungoina infrastructure focus to bane ba infrastructure se da economic infrastructure OBI aduga hari ba infrastructure mayam se yam bana dinga sagi amu masa security infrastructure su ore ba aduna same infrastructure si Myanmar amadi ngasagi Bangladesh ta koi akan ba China gi Belt and Road Initiative infrastructure se mayam amula ye ba masiri yaw se lambi yaw kani thau ge oil pipeline yaw kali railway yaw kani samudra hi thangpham semu yaw ko ne even submarine base yaw ko state la ine ba ko adam maduda Turian da maduda ko gi river basin sem ga pagi oiro thong sa ba gi aduma da infrastructure yang pre ko aduna it's a huge competition ne ba ada infrastructure ma any jaga amada major lak pa ha se masi board economic region ke su yare ado security ke su yar ka doine ba aduni maduna ngasai intense competition ama maduna Bangladesh and Myanmar sida ni makcha kon u phange ba but India ke su major infrastructure ma adagi mana sagi China ke infrastructure se adun masi koi Bangladesh khak nate ba adun Bangladesh sa khoina any port se khoda one example hajar bada Bangladesh ngasai India si for the last koi Hasina si mana 2019 side pairak pudagi for last sahi tramitra ma je pairak puda Magi matam da thada gi ba India na thada pisa se more than 8 billion US dollar ne masi India pisa olaga de mate yang mare ba masi thada basi malambi da horaga madura hi thangpham mayam am su yaur ine ba aduna madugi infrastructure mayam se thada ro re aduna maduga iroina na ngasagi Hasina government siga su ko gi my regime siga su India ga su ngasai security gi collaboration si yam ha ba se le no kwa adugi le similarly ngasagi Myanmar da su similar initiative ta India na su ngasai Myanmar Kaladan project adagi ko trilateral highway le no ko adagi am athopa gas pipeline ke mayam am le re ko si thada ri si aduna sigi major infrastructure se la khiba matam da economic region gi natraga security region gi la ko matam da di political region gi la matam de madudi lamdam da masagi mana pamba natraga mabu yaba gomi tu yaba khusabi koi gi kano se thamna hona bagi pose ma le ko aduna masi lakre aduna lakpa matam dadi adugi tan hona matam adu ngasagi hari ba ngasagi ko nadi ngasagi Hasina government si so media report ki kai gi maya matungi nadi ma su power se pai no hona matam dadi kitang repressive oi ba itang authoritarian oi ba kano se lakre ba especially the last kano se recent times hai tare ko masi lakpa matam dadi maduna su ngasagi crisis hojik lai ba crisis se lakna maram su oi bane ba itang authoritarian oi ba repressive oi ba maram dadi kitang undemocratic oi hai tare ko maduni reliance lakpa dai maduna ni condemnation se mayam laktena khoten lai chi maduna ni ngasagi masida masagi mamang thambi ge dong sai US ki role se aduna US ki so similarly China ga India ga leidi maina free and open Asia Pacific strategy de no kwa sigi ma chi India Indian Ocean si siresa Indian Ocean ha gi Indo Pacific no sida ma gi su ngasai strategy major ba what economic and infrastructure gi security gi mayam major ne ba aduna sigi hari ba China gi Belt and Road Initiative India gi ACS policy adu US ki lei ba ngasai free and open Asia Pacific no si sigi overlap ta wine ba aduna sigi kanoi lakpani na aduna mana pamba kano si tana na bagi espegam si yauri ne ba adu dadi azuna ninga sagi Hasina government si mahandaki January ki
election tawdringi mamang sa US ka so kitang maga wai khom tong na ko tan US nga sa undemocratic oi election is free and fair oi de ko te ga na kitang US na when complain to do madudang at sa wai khom tong na even sa Hasina government ki official me ama US visa kakta na ko tan le no ko even travel restriction tham dana tawe ba US ka no se ade marak sidani nga sa Hasina na open work do US government ka Hasina government kasi kitang yana da bagi tholok tana St. Martin Island gi kagi ade Christian state leino ko le ba ma sem na ko no ba adu gi lakoi post lai che aduna tamo da question da laksa ko kitang specific oira kanda hanak se Hasina ki magi latest visit to India je mana chelak singai mamang han India da la amaga Narendra Modi unaram bagi matang sida magi ngasai white man conspiracy theory mamana saglam ba si ma widely hojik internationally hojik yamna phajana nei na area mo iri swaida St. Martin Islands kayamuk yamna US ta maru oige Bay of Bengal dominate to hona bada and again just for the sake of St. Martin Island natragana to secure Bangladesh US in a pursuit or interest how much masi kayamuk deserve to ge sini hadak la regime change ga hoi ado ojiki US ki ngasai magi role siburi to an ba leram ga chu gom par ojiki specific na St. Martin Island se hoi jaga yam pipa jaga ni like hardly 3 square kilometer jaga khta ne ba adubu magi location sidi khogi leba ahum gi taina phum ne ba mana adi hek adugi kano da lei ba tare India ha tare North East India ne adagi Bangladesh ki Chittagong hill track ne aduga sai som gi Myanmar gi khoi Rakhine rai se aduga Chin Rakhine chai gi jaga se si confluence lei bne ba in other words St. Martin sida adudagi overseas to we have se kai military base fazana lei gi batar ga di maduragi di Bangladesh line control to we are China gi kano control to we are adagi North East India adagi leino ko mayam control to we have adubu sida island St. Martin Island da US ki base am lei base magi importance kam significant oi lei batar ga di kam significant oi have the manak the port ani masu India na India China Japan port lei ri mata khogi Bangladesh na khogi kariba khogi Chittagong hill Chittagong port lei re ko adagi mo Paira port lei adagi Mongla port le lakhani lei na adagi Matarbari port lei no ko simam se India na sabi yawi adagi khara mana ko China sabi kharam Japan na sim yawi ba simoni to yak to ni hek nakpada khogi Myanmar gi hek makha western side na mo ngasai gi India gi na situe lei re ra adagi mo ngasai kitang haide na kyak phu ha bra khogi China sem badum lei re adagi mo adai khara haide ga yangon gi yong lak do ni aduga sigi lei re aduga amana St. Martin Island se magi location si hari ba si monitor to khang natana sigi semo China si Malacca Strait si sapine ba aduna Malacca Strait si somdagi lakpa kano sin akoi Andaman si gi maton haitare ko sidagi lakpa kano su monitor to gi magi opportunity jo phang do ne ba adu le adu finally haning bada St. Martin Islands ki importance somnagi port khang na tab hojik China ki any infrastructure belt and road initiative ki makha da laiba Myanmar da laiba infrastructure myam se direct Yunnan province China gi Yunnan province gi na Bay of Bengal direct tubat samaga Burma se tubat samaga infrastructure myam la ine ba masira thau gi lambi gi railway gi port ki adu ra myam lak se adana sigi laiba China gi direct access to Bay of Bengal se masi bokta dum control to ya gi kano se ten mo question na hang joge first round sida tamo pro India oiva government ani kha India gi neighbor most significant neighbor hai tar mayam sida Pakistan ji di India gi friend oiva di adre but out of the remaining friends mayam ji gi manung da Myanmar South East Asia gi khwai chawpa de pakni and Bangladesh South East Asia da khwai di South Asia da khwai gi boom to economy fastest growing economy oiva lepam khni haiba lepak ani si pro India oiramba lepak anteni lepak ani si hoji full to gi base in wrong hands hai tare India gi mi yeng de gi de si India gi foreign policy gi failure mo in ubya brakari habni hoi masi chumnagi masi hoi strategic yeng matam dadi khogi foreign policy gi khatang su failure no khatang ching bya roi ba because khogi lai ba sidang sa geopolitics kano lai chi lai ni mase larger I huge pressure mam lai nei ha ba ada US ki pressure lai ba China gi pressure lai ba sida US ka China ka sinatri ba machu Japan gi kano la ka dori ni natra de even European Union gi la ka dori ni adan larger politics mayam sigi pressure mayam sigi madura high wale bak ching just balance out to gi pot of yauri ba aduna sagi Myanmar gi in the case of Myanmar Myanmar si pra ko gi pro India oi have mak chamu ya de have hadi even my koi ong san chuina pai matam da su leidana ma balance up to no hone ba even on Bangladesh ki so on my own policy da sai magi koi gi thangna neighbor sing relation like ta su but sai gi amma maga di yakna ba tham da ba kaina madi on Bangladesh on principle leijari ne ba ko adu leibani na aduna pro hoi in the case of Bangladesh is like kenai ko but Myanmar da dik slide kenna right khale ba
लेने को अदुना कंक्लूजन अनि मक्ति एकता प्रो इंडिया ओय हैब मक्ति हाइबदी ओके दम थैंक यू गी क्राइसिस नत्रगन म्यांमार गी सिविल वार गी इंपैक्ट अम ओइना मणिपुर थोलिबा थोदोक्सी थोलैबरा नत्रगना मणिपुर हजिक लैरिबा क्राइसिस सिगी manifestation नत्रगना मसिगी इंपैक्ट अमनि हायदना मयामना पानबजी हजिक बर्मा मनुंग दलाल होबो मसे नोंमै कामनगी बदुनि यामना कन्ना नोंमै मतम सांग नोंमै कामनगी बा देन एगोगी NSNIM गी मकोक थोंबो लुचिंगबा ऑफिसर मैम सीखिबगी वाथोले तमोगी मीइंग द कमाइना उइ मसे मणिपुर गी एक्सटेंशन मोइना एगोगी अदुगी इंपैक्ट तो सोंदसु लेइना लोब्रा नत्रगना मणिपुर द हजिक लेबा क्राइसिस से बर्मा गी सिविल वार से गी इंपैक्ट अम ओइबरा कय हेबनि होय मणिपुर की क्राइसिस मतंग दी होय इंटरनल मणिपुर की ओइब इंटरनल की इशू खरदी लेगनी तो एक्सटर्नल फैक्टर्स यावे हबसिमति तुम कोई अदम सिटी कोई हाइबना सिटी इवन इंडिया की ऑन इवन जयशंकर इन होम मिनिस्टर ना हाइग्रे अमित शाह ना हाइग्रे को इवन कोई सीएम ने सुदुम हदी कंट्रोल का लेबर पोनी अदो आइना सिदा खतंग एडिशन नमनी तौनिंग बसिको ngसाइगी कनोय मतंगदा अखोगी क्रिश्चियन खिदा पंदया द हाइतारे क्रिश्चियन स्टेट की अमल लापा अदियामना साइगी सेंट मार्टिन आइलैंड की तौदो सिरिसा अखोना यूएस की रोल से ये मतम इवन अखोगी चुमनगी सेंट मार्टिन आइलैंड खकी इशू नतबरन खंजेबा ngसाइगी अवना क्रिश्चियन स्टेट की तौगा अखोगी मोना एरिया अमा डिमार्केट तौदो लाइक पार्ट ऑफ चितागोंग हिल ट्रैक बर्मादा बांग्लादेश अदगी अमो ngसाइगी नॉर्थ ईस्ट की हारगन इवन मिजोराम क्लियर कट यावरे नरा अदगी अमो मणिपुर की सिना साउथ केनो से ओइदनेबा सिगे एरिया अदगी चिन स्टेट की कगी सिलागा सगाइम बु यावनको सिगे लापु मतमदा अखोगी ममांग चही की अखोगी मणिपुर की दसमान इरांग से लापु मतम से सा याम इंटरेस्टिंग आर्टिकल हम थेनगे बैना अखोगी डेकान हेराल्टा खोगी आइना निजंग आर्टिकल ममी से खोगी मोमेंट ऑफ ट्रुथ इन इंडियास एक्ट इज डिप्लोमेसी ना इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग आर्टिकल मसिदा अखोगी मणिपुर दा यूएस की मिलिट्री बेस की कॉन्सेप्ट हम पुखले हाई इरेबा मी से फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एबा लेजना अदुना मतम दुदा कोई जयशंकर सी एक्सटर्नल अफेयर्स की कनो से मासी कनो चप टाइमिंग नि थाईलैंड चलुरगा हलगा मदु रिफ्लेक्ट हुआ आर्टिकल नि अदुना सागी द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग ए मिलिट्री बेस सम सॉर्ट ऑफ बेस हाइतरे को मदु करिगिनो मदु आर्टिकल द दि करिगिनो हाय मतम दि चुमनगी मदु दि अखोय ngasai इंडिया कंटेंट तोबा चाइना कंटेंट तोबा मैम हाइबदो बट बियॉन्ड दैट ngसाइगी मतमदुदा अखोगी लासे की हरपा अखोई मणिपुर से इरांग खरा हरपा टाइम से मसीददी ngасai बर्मा की इरांग से अखोगी माई इथनिक आर्म ग्रुप मैम सिंगना पीडीएफ ना अखोगी लम मथंग मथंग लौसलपदो याम कन्न से लौसन ngमद्रिङै की तांखकनेबा मेजुन साइ से अयाम बदा लौसल इसिदे अखोई जुन मतंग ओइदनेबको अदुना सिदा अखोइना हजिकी राइट अप सिदा यावरिसिदे अयाम बना साइगी पीडीएफ opposition kambu se Burma opposition kambu including the ethnic armed group haitare ne khogi ethnic kano myam se masida support to bugi kano ne ba ado matam du da khogi matam du da ngasagi Burma si back foot da su khaga lakpa matam Burmese ki junta se ko lakpa matam aduna moina ayam ba sina basi air kano se ba khogi aircraft sina ga khoi bomb thada ba haidi makha da muchang mangam da ba jaga sing se sigi lakpa matam da US na madugi matam du da moina su ngasai no fly zone si Burma da enforce to get me ba in fact there was a discussion in fact proposal congress Canada na kotna adore enforce to ge haita fly no fly zone enforce to ge haita di air force base amni da kala itna you need a base kai da kala Saint Martin adore ne Saint Martin ki concept adanga se Manipur da botang sa ye base ama south Manipur hai mani ko adu probably chu sa boy done ba adu huziki article se yeng bada I think I recommend like Manipur gi mayam se I recommend to ba moment of truth in India's act is the policy na ko quite interesting right sida jung sai Manipur sa US support ko bi sama la koi concept se lakhre ba it's not just about Saint Martin khaki na te ha wani da adu target di sida ni sai jana so hangbudo ja indokma na puhat pe ba sai masida sai kadai phok diana madura elai to ba to da ba aduna that's adu di politics ni you know manung na kai lai ba aduna that's a different context ne ba ko but the fact is there is a plan and again and it's something revealed by a diplomat former Indian diplomat revealed to work on aba adu which is quite interesting masi khoi reflect hum thoe ba adu ngasai amana aina second amta haning base akhona Christian state ki concept se moina lakho matam da white man ki kana se lak matam da di akhona area se khoi yeng mum change ba chumna gi it's not just about religious issue khaktang ki pot na te ha ba but we need to refer back to the ngasai geography se yeng mum change ba hai ba ngasai geography se political ama maloi to khra hai ba hojiki propose kana hai tare ko ma jo land adigi kana in ko ja lenga adu loi number kana se da yeng matam da sigi jaga sam strategic amone the market area se whatever Christian said or whatever name it is called highly strategic over jaga ne ha ba
Mizoram yaurani adega mo ngasagi South Manipur yaudani Chiragong Hill Track yaudani ko ade part of ngasagi Assam yaudani aduga se election jarpada nate ekoi technical team na ngasai footage to ada map ki yaw saruk to ekoi mai da happy ragadi yam noi ni tamu na ngasai digi geography ki nei na posida geography se khona yeng da ya da ba kaino di jeki hari ba di market geography it's like it's between 3 countries never and it also almost connects with Bay of Bengal or Kreba aduga sigi jaga si maya se sidang sai China ki Belt and Road ki initiative mayam che loi lakadoi ne ba aduga sigi maya si da su India ki entire initiative port railway road waterway ko adu plus including Japan ki su US ki su sigi center work kadoi maya sina aduga amma su lei ba angle ma khon ngasai khana ba da yaudab se ya ta ba post karin hamtan hai ba jaga se sigi entire sigi the contiguous area of 3 countries hai tare al mayam gi hujik conflict ori ba mayam gi tainam ori se masi resource quite le ba jaga ne ba you name any mineral thau quite prepare so jaga ne jaga se aduga mineral su mara kan le ba jaga ne ba aduga sigi jaga se karina isingi water gi su lejana turen kaya no se lei che aduna sagi dam cha ba gi adugi su se lei ba aduna ti hai ba sagi lebak ching china su chumna gi geography control to ba natraga Indian Ocean control to ba power projection gi space control to ba ki issue nate ha but also it's also about controlling the resource ne resource ke no aduna sagi ultimately nga sa US na jaga am control to farm se kari no it's not just about purely strategic military reason khang nate ha but also for its economic reason ne and that's how the US policy operates around the world aduna in fact Northeast Bangladesh the US company how many US multinational companies operate to ge ko yeng matam so they already operate to yang we have aduna ngasagi mogi economy apsa the US ka kisna teba Japan US European Union and including Indian companies ma'am ma sigi already lakpani na aduna resource competition gi resource control gi angle ma chu sound yauri ha apart from controlling the politically regional geographical space control to khang natabida sigi aspect ama so khoina khana da ya dab do aduga tamodi khangjani bongkhak leibase tamoju yamna widely travel to ba misam khakne sigi Southeast Asia gi region je Manipur ga connect to riba so gi Bangladesh ki Saint Martin gi adagi den song gi Myanmar side je as Indo Burma border gi so gi side leiba tamo na min uba haidare anu development je kai kai leida ameno de si jaga du aina satpa hek immediately kan thong jaga di na te ko hoi thaina hoi chirangong Cox Bazar leina ko de khoi kano sam khona adugi yawru ba lei quite beautiful place ko ma gi sea beach ke leina ko ado yam interesting or is di karin hamtam da hojik sigi mafam si center of kano di oi rehaba center of politics amadi oi bido aduna ngasagi ayamba contestation je kana hamtam ngasai conflict ki kano amadi oi reba ado interestingly ngasai khona yem da khona conflict ji Manipur conflict en Manipur khatang da khoina yem ba da bagi posit hoeba kano hojik ji da gong hill track su just kui ringe da conflict kui reba Bangladesh government ka irang hanak khasina government tu ringe da ngasagi same government sigi my army ji tawga khoi gi particular leno ko ki ado adagi plus ngasagi atopa mo Islamic kind of force pulaga adu thengnabagi wari se lei adagi then Chin state ki Rakhine state ki area control tamnabagi process e masi whoever group but control tamnabagi sigi area se control tamnabagi dynamics to hujik is an ongoing kanoneba it changes every moment it changes every day since very dynamic very is like a boiling cauldron neba exactly pochikari no koi men tha adu but sigi contiguous area se ahum sigi taina hom sidane kan hojik lu kan tawri haba tamu soi de yam ya tamu no thambi bo hom sida ai na hangning bo pon ko phorok ba je ai when I read somewhere ai na pa ki bada ngasagi Bangladesh ta lei ngasagi chikita gong hill track ki mai ki cookie population ji just 1,50,000 adai mukta lei hai aduga masing ji yam de against the Bangladesh total population of around 17 crore sida masing du yam driba but sigi masing yam gidraba group sina habatare Bangladesh ki habatare Bengali insurgent mayam semkolapagi mana funding to work lai bi training to gi ponam ko leiba je sida I think nagi basida de masi funded by somewhere sigi foreign hands kara yaure haibagi ponam ko leiba je tamusi kadai fawba masi koi verifiable oi kai kamai hoi adu verify to ba leino ko but there is an obvious reality in the layaba obvious reality lay habidi kari na hamdana sab any superpower amana magi particular economic interest na political interest ama strategic interest ama serve ta hono matamda mana direct
काप्ट्रगसु डायरेक्टली इन्वॉल्व तौद्रसु मा प्रॉक्सी फोर्स मर्सिनरी सेमगटपसिदी सिदी हुजे अनोब रियलिटी ओरेबा एंड यू सी इट इन यूक्रेन यू सी इट इन सीरिया यू सी इट इन मिडल ईस्ट लेजन को एंड इन फैक्ट मणिपुरदसु प्रॉक्सी फोर्स की मर्सिनरी की पोसे दम ओरेबा एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट हैपन इवन इन Myanmar दसु ओरे हवानिदा and unfortunately that's a new reality aduna ngasagi interestingly already Bangladesh hujiki hariba particular group particular kenosiga khogi mamangi hanak sei horpora kamnaba natraga conflict la matam dadi then hujiki hari particular group se particular leinu ko particular khogi super gumba natraga khara dominant power amana moi che season have question that's also an speculation totally have Natra, aduna same speculation je hujiki Manipur dasu and I think that's already an open discussion oreba Natra and somehow the truth lies somewhere but of course interestingly kind of the issue na di totally have Natra and I think that's something Manipur particular in Manipur gi magi strategic location have tare masi kaya muk yamna hojik leiba ikoina geopolitics ki laiba no development sing jida kaya muk yamna significant way gesin yes Manipur say Manipur say yes we are very strategic ko oi adu masagi land khodi unfortunately khodi land lock ne land lock oi banina strategic oi matam da land lock yes there is that importance but to what extent adu gi amadi la ko adu hujik sina mo kaina hamtan masagi entire competition gi wari masana do da man haba controlling any corridor transport corridor hai tari go controlling that space can control tong no basi si competition se slightly shift away downward id samudra rom da Bay of Bengal control to bugi Indian Ocean control to bugi politics hena kanjalak pado legend aduna som da shift to aduna som da oina yamba pose ingreb aduna sagi aina yes Manipur sigi importance mang have dinatiko adubu now everyone is focusing on koi leba hum taina hum taga si sida oina yamba kano to budo aduga in fact Manipur gi strategic oi basinabu koi battle of Imphal si tho ineba Battle of Imphal in Second World War da Battle of Imphal is a Prithvi ki Second World War da khwaidagi kanba lanfam tara manungda Battle of Imphal yaurini Battle of Kohima se to some extent yaurini natra ado karigino strategic oi begine ba Japan Southeast Asia se entire lokshan laga South Asia sat ke hai matam da Manipur phau da ba yada bdo Imphal Valley se ma lokshan ngam da bdo da kari ba Imphal Valley se mana kari flower on lofty heights na lokshan ngam da bdo ado main haidi khogi space to neba but now matam amada Second World War matam da khogi adu matai strategic web jaga se but now hojikti China gi sigi Belt and Road Initiative se sai janaga panbi bdo sai gi simek khogi China Myanmar economic corridor se lakpodagi di act aggressive oina multiple layers of infrastructure lakpodagi di Bay Bengal gi competition oina tawreb aduna sidadi nga sai kitang kano space kitang magi kano se kana shift awgi pot amasu khoina ubo phangi haba shift awre de habire adu swai de koi common people hai tare Manipur gi miyam na hangningi bo hangsina hoje koina ngasai nei ri ba koi ngasai expert sing na thambi gi miyam sida ngasai gi western nations sing including US ki interest European Union gi interest China gi interest India gi interest sigi magi interest mayam se pursue to na akan sida koi Manipur gi oiba Manipur gi interest se Marwina masigi determinants sing kai oi marwi element kai ni sabe Manipur gi interest se and Manipur gi interest se kamai na protect to ya gani tamam da hoi sai yes si hadi amaru ba topic ne hojiki question ya amaru ba question ni habiti super power history de yeng matam da khoi gi akan ba lebak sing sina mai interests hab tong hono matam da geopolitical interests hab tong hono matam da atop jati sacrifice to ba yes atop lam sacrifice to se sigi sakna bi se lei ba adu dani sagi sidani sagi India gi sidani sa India gi interests hab tong hono matam da ma atop jaga ma natra particular community ma madu interest sacrifice to budi madu khoi Manipur na khoi yan bam thokte ha yes aduga any Manipur khak na jana any awang no poki lam da leiba matham da madu gi khoi yabam thokte ha bu masi hajari se kari no ha matam da hoje handaki Bangladesh ki crisis se tholo matam da Meghalaya makoi yam mi pai phau do even Meghalaya government ki mogi chief minister deputy chief minister so India gi home minister unai ngarang se kari gi no ham the border se sil tok da ya da bagi ade moi ni step law adi is a government law state government law bu khang na tabida central gi leiba force law bum sang do ai de moi adi thangna ba lebak thangna ba lam like Tripura leidina even Assam adi ngasai mi to mi an sa chang pagi
Manipur yang sang sigi so ba ko da dilemma le any crisis am le ma tam da humanitarian kano si dum le do ne ba aduna so long crisis prolong tar ma ti moi suppose safe oro do ne ko adu gi post le bani na ko da ultimately ko ina lesson khra ga di mo le jana adu problem se ma thok do local kano indigenous kamu ga mo conflict la ko pa adu da ma Manipur da taw da sa se adu ta da na ba sa gi ko su kan section mam sang ya ba adu sa gi thangna ba adeng sidani sa gi khona India gi geopolitical interest se sab taw no hono matam da khoi da kari khoi gi Manipur interest se masi sab ta honbam sang ya ba sab ta honbam sang ya do ngasai Manipur interest fok do bodo madu di khoi ya ngi so hon da na so khoi honbam sang ya ba sida sai ma ta khoi khra kup thana so khoi ne bam sang ya. Thank you very much Samo.